Dijalog o uvođenju biometrijskog nadzora i sistema za automatsko prepoznavanje lica, ubrzan razvoj veštačke inteligencije, nova strategija zaštite podataka o ličnosti, kreiranje snimaka i likova putem tehnologije deepfake, povrede zakona o zaštiti podataka o ličnosti tokom izborne kampanje u Srbiji. Dobrodošli na Nedelju privatnosti. 2024. godinu započinjemo 4. nedeljom privatnosti pod sloganom Izaberi privatnost. Sa stručnjacima iz civilnog, privatnog i javnog sektora razgovarat ćemo o najaktuelnijim temama iz oblasti zaštite privatnosti, kao i o događajima koji su obeležili prošlu godinu i nastavljaju da utiču na trendove u primjeni standarda zaštite podataka o ličnosti. Tokom naredna 3 dana razgovarat ćemo o ulozi ličnih podataka u globalnoj izbornoj godini, izveštavanju medija i zaštiti privatnosti, sudskoj zaštiti prava na privatnost, sajber napadima kao obliku povrede podataka o ličnosti, osvetničkoj pornografiji, budućnosti digitalnog nadzora, te veštačkoj inteligenciji, inovacijama, moralu i etici. Ovogodišnju Nedelju privatnosti organizovali smo uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija, Ambasade Kraljevine Holandije u Republici Srbiji, Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške i Američkog udruženja pravnika. Posebnu zahvalnost dugujemo i našim partnerskim organizacijama koje su imale veliku ulogu u kreiranju sadržaja i organizaciji ovog događaja. Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju, Misiji u Srbiji, Balkanskoj istraživačkoj mreži Srbije, DTI institutu i Udruženju za usklađenost u poslovanju, kao i našim medijskim partnerima TV N1, Portal Danas i magazin Nedeljnik. Pre nego što započnemo sa prvim panelom, zamolit ću naše uvažene goste da nam se obrate i zvanično otvore Nedelju privatnosti. Misija OEBS-a i partneri Srbija razvili su blisku saradnju u oblasti zaštite podataka o ličnosti od značaja prava u sektoru bezbednosti do pitanja upotrebe podataka u medijima i digitalnom okruženju. Sada ćemo pogledati video obraćanje šefa misije, ambasadora Jana Bratua. Dear Ms. Toskic, dear colleagues, dear friends, the belief that privacy is a human right was first articulated in 1890 in an article in the Harvard Law Review written by 2 young lawyers from the United States, Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis. They noted that, and I quote, "Instantaneous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred precincts of private and domestic life, and numerous mechanical devices threatened to make good the prediction that what is whispered in the closet shall be proclaimed from the housetops." Odjeknuti sa krovova. Već godinama postoji osjećaj da mora da se obezbedi neko pravno sredstvo za neovlašćeno deljenje portreta fizičkih lica i zlo kršenja privatnosti od strane novina koje se dugo osjećalo, kao što je nedavno rečeno, kraj citata. Autori su primetili da, citiram, izumi i poslovne metode skorijeg datuma skreću pažnju na sledeći korak koji se mora preduzeti radi zaštite ličnosti i obezbeđivanja pojedincu onoga što sudija Cooley naziva pravom da bude ostavljen na miru. Zaista, izgleda da što se više stvari menjaju, to više ostaju iste. Poštovane kolege, posle ove istorijske paralele, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim na otvaranju Nedelje privatnosti 2024. Kao što su primetili Brandeis i Warren 1890. godine, tehnološke promene stavljaju pravo, pa i zaštitu prava na privatnost pred nove izazove. Da ne bude greške, privatnost je osnovno ljudsko pravo. Privatnost nam omogućava individualnost i dostojanstvo i prostor pogodan za ostvarivanje sopstvene lične slobode. Neki bi čak mogli da tvrde da je privatnost pojedinca od suštinskog značaja za funkcionisanje demokratskog društva. Pravo na privatnost je sadržano u međunarodnim ugovorima, uključujući član 12 Međunarodne deklaracije o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, dokument OEBS-a iz Kopenhagena iz 1990. godine i ne najmanje važno, Konvenciji Saveta Evrope broj 108 o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka. Dok su Brandeis i Warren 1890-ih bili zabrinuti zbog zadiranja medija u privatnost pojedinaca, u naše vreme pravo na privatnost je više povezano sa dalekosežnim dosegom vlada, a sve više i velikog biznisa. Prava na privatnost štite javnost od nezakonitog i nepotrebnog nadzora države i preduzeća.
Međutim, novi digitalni ekosistemi povećavaju mnoge postojeće izazove koji stoje pred ljudskim pravima na internetu, a istovremeno dovode i do novih. Oni su utrli put novim metodama za praćenje i vršenje uticaja. Algoritmi i veštačka inteligencija su stupili na scenu i sve više preovlađuju. Korišćenje automatizovanog upravljanja sadržajem je teško pratiti i regulisati, a vlasti zaostaju za tempom tehnoloških promjena. Poštovanje ljudskih prava, uključujući pravo na zaštitu podataka o ličnosti, sastavni je deo OEBS-ovog sveobuhvatnog bezbednosnog pristupa. Posvećenost država, učesnica OEBS-a, praktičnoj saradnji i oblastima pristupa informacijama i zaštiti privatnosti naglašava važnost interdisciplinarnog pristupa kroz zajednički rad. Srbija istovremeno beleži primetan napredak u oblasti novih tehnologija i ulaže napore da odgovori na izazove koje one postavljaju. To je prva zemlja u regionu koja je usvojila strategiju za veštačku inteligenciju, a njena nacionalna strategija zaštite podataka o ličnosti usvojena u avgustu 2023. služi kao osnova za regulisanje pitanja kao što su korišćenje veštačke inteligencije i video nadzor. Njihova primena treba da obezbedi viši nivo zaštite podataka građana u skladu sa aktuelnim evropskim i međunarodnim standardima. Kao što je preporučio predstavnik OEBS-a za slobodu medija, države učesnice treba da podrže apsolutno pravo na slobodu mišljenja i da istaknu pravo na privatnost bez mešanja. Ovaj pristup treba da vodi politike naših zemalja oblikovane kroz transparentne i inkluzivne procese zasnovane na dokazima. Pozdravljam ovogodišnji program Nedelje privatnosti kao važan doprinos debati i javnom znanju o pravu na privatnost i zaštitu ličnih podataka. Stanje zaštite podataka o ličnosti, budućnost regiona na jedinstvenom digitalnom tržištu EU i uticaj novog zakonodavstva Evropske unije posebno su aktuelne teme o kojima treba razgovarati. Civilno društvo, industrija, akademska zajednica i platforme, nadzornici pristupa igraju značajnu ulogu u oblastima javnog informisanja, zaštite podataka i bezbednosti naših društava. Poštovanje ljudskih prava, uključujući slobodu izražavanja i privatnost, također treba da bude ugrađeno u korporativnu odgovornost kako kod kompanija, tako i kod vlada. Za kraj bih želeo da se zahvalim organizatorima, partnerima za demokratske promjene Srbije što su pružili svoje stručno znanje i napravili neka iz civilnog, javnog i privatnog sektora. Naše partnerstvo ostvaruje opipljive rezultate, podiže svest i podržava ciljeve koje postavlja nacionalna strategija zaštite podataka o ličnosti. 25 učesnika, studenata, istraživača, mladih pravnika, polaznika naše druge škole privatnosti ove nedelje dobijaju sertifikat. Nadamo se da će iskoristiti svoje nove veštine da doprinesu razvoju zaštite podataka u korist građana. Misija OEBS-a u Srbiji će nastaviti da podržava sve naše partnere i da radi zajedno sa njima na pružanju znanja, okupljanju lokalnih, regionalnih i međunarodnih eksperata i povezivanju medija, civilnog društva i državnih institucija akademske zajednice. Želim vam svima zanimljive diskusije i doprinos u napređenju prava na privatnost. Hvala vam. Zahvaljujemo se gospodinu Bratu na izdvojenom vremenu. Ambasada Kraljevine Holandije podržava nastojanja partnera Srbije, BIRN-a i Share fondacije za unapređenje standarda zaštite privatnosti u medijskom izveštavanju i odgovornog korišćenja podataka o ličnosti u medijima uopšte. Molim gospodina Barta de Bruyna, koordinatora regionalne mreže za vladavinu prava Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, da nam se obrati. Hvala mnogo, ali me čujete? Imam napisan govor za danas. Dame i gospodo, istaknuti gosti, uvaženi učesnici, čast mi je što sam ovdje i što mogu da razgovaram sa vama o nečemu što se nalazi u samom fokusu našeg razvijajućeg digitalnog okruženja.
Ovo nikad nije bilo važnije. Podaci su roba neverovatne vrednosti, kršenja podataka i različite zloupotrebe služe kao podsjetnici onoga što se dešava u ovom našem svetu. Pojavljivanje najnovih tehnologija, kao što je veštačka inteligencija, donosi nebrojene mogućnosti, ali isto tako dovodi do velikih izazova. Uspostavljanje prave ravnoteže između mešanja u prava i prava je vrlo važno. U Holandiji, kao i u celom svetu, sve veće oslanjanje na digitalne platforme i usluge je dovelo do sve većeg fokusa na kršenje privatnosti. Zakonodavne inicijative, kao što je GDPR, su napravile zlatni standard za zaštitu podataka u celom svetu. Dalje, kako idemo kroz ovaj dinamični pejzaž i povećavamo naše znanje i stičemo alate koji su nam potrebni, ona je sve više i više potrebna. I zbog toga događaji kao što je Nedelja privatnosti igraju centralnu ulogu u podsticanju društva koje je svesno privatnosti. U sledećih nekoliko dana ćete istražiti i razgovarat ćete o različitim dimenzijama privatnosti od globalne dimenzije digitalnog nadzora do drugih tema. Da se osvrnem na nekoliko tema iz agende koje su mi izuzetno relevantne. Prva tema se odnosi na ulogu podataka o ličnosti na izborima u oblastima gde je to izuzetno važno i važno je pratiti kako lični podaci utiču na izborne procese na globalnom planu. Razumevanje ove dinamike je izuzetno važno za pridržavanje principa demokratije i obezbeđivanje fer i transparentnih izbora. Cena privatnosti je tema koja zaslužuje veliku pažnju. U trenutku kada se podaci često menjaju, moramo da se osvrnemo i na cenu kada privatnost postaje, da kažemo, imovina. Postoje ekonomske i društvene implikacije na koje treba da bacimo svetlost. I to me dovodi do sudske zaštite privatnosti. Naši pravni sistemi igraju ključnu ulogu u zaštiti privatnosti i zato je obaveza da se osvrnemo na zakone o privatnosti, da pogledamo koliko su oni efikasni i da pogledamo šta je potrebno da bi se izašlo na kraj sa izazovima koje postavlja digitalno doba. Seksualna zloupotreba zasnovana na slikama je izuzetno važna stvar jer se tu postavljaju pitanja privatnosti i dozvole. Moramo da istražimo na koji način se ovo može zloupotrebiti da bi se mešalo u privatnost žena i takođe treba da iznađemo potencijalne kontramere da bi se borili protiv ovog problema koji je vrlo veliki. Takođe, digitalni nadzor čini jednu vrlo važnu temu razgovora. U doba stalne konektivnosti i novih tehnologija moramo sebi da postavimo pitanje šta stoji ispred nas u smislu nadzora i praksi nadzora i kako možemo da izbalansiramo bezbednost sa privatnošću. U zaključku ne možemo previše da naglasimo važnost privatnosti. Takođe tu postoji i aspekt ljudskih prava u digitalno doba, kao što je rekao i prethodni govornik. Treba da radimo zajedno da bismo izgradili budućnost u kojoj cvetaju inovacije, a održava se privatnost. U ime ambasade Holandije hteo bih da se zahvalim BIRN-u i partnerima Srbija i svim njihovim lokalnim i međunarodnim partnerima na organizaciji ove konferencije. Mi smo srećni kao Holandija da budemo deo svega ovoga. Hvala vam mnogo.
Smart Balkans, Kraljevina Norveške, podržava istraživanje i druge aktivnosti partnera Srbije u oblasti sajber kriminala, njegovog uticaja na lične podatke. Pozivam gospođu Elin Voge, sekretara ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji, da nam se obrati. Žela bih da danas počnem sa nečim što sam otkrila pre nekoliko dana, a kaže da mi kao ljudska bića prosječno provedemo 7 sati dnevno pred ekranima. To je zaista jako zanimljivo i to me navelo da razmišljam o tome koliko mi provodimo vremena online danas. Ja mislim da naš današnji život je u potpunosti zavisan i nezamisliv bez tehnologije i kao što svi znamo, to nam omogućava da komuniciramo i da učimo, da radimo i da se zabavimo i da nam pomaže da izrazimo naše mišljenje u demokratskim procesima. Kao što su moje kolege pomenule, korišćenje digitalne tehnologije takođe donosi značajne pretnje po našu privatnost i bezbednost. Ogromna količina vremena koju provedemo online u današnje vreme proizvodi veliku količinu podataka koji se lako mogu iskoristiti. Ja lično se uhvatim kako tražim nešto i nisam mnogo pažljiva kada se štite moje podaci. Ja im kažem da ne čuvaju kolačiće ili preduzim razne mere, ali kao da se borim čačkalicom protiv slona. Mislim da je zaista odgovornost na državama, na vladama da primene robustno zakonodavstvo. Ja mislim da su u pitanju propisi koji nam obezbeđuju izbor da ispravimo, prenosimo i brišemo svoje podatke. Mislim da u našoj zemlji generalna zaštita nas kao građana zaista unapređena kada smo počeli da primenjujemo GDPR, a takođe Norveška je ponosni donator i sponsor za ovu temu ovde u Srbiji. Kroz podržavanje partnera u Srbiji, partnera Srbija i naš regionalni program Pametni Balkan. Partneri Srbije nastoje da unaprede i pravni okvir i implementaciju i da poboljšaju zaštitu podataka i privatnosti u Srbiji. Želim da im čestitam na odličnom radu i dostignućima i na organizaciji Nedelje privatnosti 2024. godine i želim vam zanimljivu i provokativnu konferenciju koja će vas postaći na razmišljanje. Ove godine Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Partneri Srbija godinama unazad sarađuju sa ovom nezavisnom institucijom na rasvetljavanju veze između povrede podataka o ličnosti i diskriminacije, kao i na razmatranju uticaja novih tehnologija na ljudska prava. Gospođo Janković, izvolite. Dobar dan, hvala svima puno na pre svega partnerima Srbije i vama, gospođo Toskić, na pozivu da i ove godine, mislim da smo, gospodin Milosavljević i ja, deo stalne postavke zapravo redovno, da to nije samo da sam ove, nego da smo zajedno svih ovih godina, zato što je jako važno istrajavati na ovoj temi, makoliko se trenutno budućnost činila utopistička u pogledu zaštite prava na privatnost, ali moramo i ove godine da naglasimo da je pravo na privatnost jedno od fundamentalnih ljudskih prava koje imaju za cilj zaštitu i moralnog i duhovnog integriteta. Pored toga, evo, da jedno od onako sveobuhvatnijih definicija da podsjetimo da je pravo na privatnost da se definiše kao kontrola nad totalitetom manifestacija čovekove egzistencije, odnosno obuhvata kontrolu nad količinom informacija o nama koje će biti učinjene dostupnim javnosti ili nekom njenom delu, ali i kontrolu informacija koje dolaze do nas, što se često izgubi iz vida. Mi smatramo da je vrlo važno da govorimo o odnosu prava na privatnost i prava na ravnopravnost, odnosno, sa druge strane, zabranu diskriminacije, jer je često povreda prava na privatnost samo korak od diskriminacije i od povrede našeg prava na ravnopravnost. I
Opšte je poznato da nadzor ili ograničavanje privatne sfere pojedinca ima efekat promene ponašanja i zapravo umanjenje slobode izražavanja, veroispovesti i drugih ljudskih prava kada neko zapravo ima naše privatne podatke. I s tim u vezi navešću samo nekoliko razloga zašto je pravo na privatnost važno sa aspekta ravnopravnosti. Pre svega sprečava mešanje države u sferu privatnosti, sprečava neovlašćeno korišćenje podataka za interese drugih grupacija koji i omogućava kontrolu nad korišćenjem naših podataka, doprinosi slobodi izražavanja, doprinosi slobodi i razvoju demokratskih procesa, mislim se pre svega pravo na tajnost glasanja, i doprinosi različitim aspektima lične bezbednosti. Mislim da smo o tome prethodni govornici već pomenuli, i time se umanjuju i faktori rizika na različite osetljive i posebno marginalizovane društvene grupe koje su u većem riziku od diskriminacije. Mnogi tvrde da danas živimo, ima istine naravno mnogo u tome, da u doba post-privatnosti, jer mislim da je Elin nekako to baš onako uspela da nam dočara ovim podsjećanjem koliko mi zapravo svi danas živimo u online svetu i da je teško proceniti koliko je naših podataka danas u opticaju, i neki kažu da je zaista iluzorno očekivati da držimo kontrolu nad našim podacima imajući u vidu brzinu cirkulacije podataka, informacije, količinu informacije koje mi zapravo sami onim klikom na dugme prihvatam, činimo dostupni accept all cookies. Hvala na ovom podsjećanju kako to izgleda, i mislim da većina nas nije ni svesna do koje mere se zapravo trguje našim podacima, ako je to najadekvatniji izraz u ovo današnje vreme. I tu dolazimo do one negativne pojave koje smo upravo pomenuli, a to je proizvodnja pristanka. Dakle, prošle godine, mislim da smo to pomenuli, da je podatak da je jednoj osobi potrebno 30 radnih dana godišnje da bi pročitali pravila o privatnosti za 40 najpopularnijih sajtova trenutno u svetu. Mislim da se tu sigurno ništa nije promenilo. Mi se kao ljudska bića nismo ubrzali, verovatno nam opet treba 30, ako ne sada i 31 dan, jer nekako mislim da ne možemo više svi da postignemo sve ono što se danas očekuje, ali evo, hvala Ana, kaže možda će nešto učiniti veštačka inteligencija. Dobrodošli u taj svet, ali mislim da treba podsjetiti da ono čemu svedočimo proteklih dana, da smo bili svedoci hakerskih napada na neke državne podatke i državne organe, i javna preduzeća. Mi naravno mislimo da je vrlo moguće da je i veliki broj naših ličnih podataka na taj način mogao biti zloupotrebljen, i moguće je da je došlo do toga, i mislim da ćemo mi tek zapravo videti, da će tek doći vreme kada ćemo zapravo moći da vidimo šta se dešava, i svedočili smo često različitim vrstama zloupotrebe upravo od strane onih od kojih se očekuje da naše podatke štitimo. I ja sam negde, to me onako obradovalo kao ljubiteljka poezije, volim te neke ilustracije, pa je da američki pesnik i esejista John Barlow bio u pravu kada je rekao da uzdati se u državu da vam zaštiti privatnost, to vam je isto što i očekivati od voajera da vam stavi žaluzine na prozore da instalira. No, naravno, sada sigurno ne treba da se predamo. Mislim da svakako moramo pronaći, i zato i jesmo zajedno opet i ove godine, kako ćemo da dalje nastavimo, da se borimo za najadekvatniji način za zaštitu naše privatnosti. Ali eto da podsjetim da smo istorijski bili svi svesni različitih progona u slučajevima kada bi se došlo i kada bi se u određenim istorijskim kontekstima došlo do našeg podatka
o nacionalnosti, veroispovesti, o seksualnoj orijentaciji u digitalnom dobu. Imali smo primere gde je u svetu bila zloupotrebljena informacija o lokaciji ili korišćenju određenih aplikacija za upoznavanje pre svega naših sugrađana, pripadnika LGBT populacije, što je dovelo u njihovom slučaju i do gubitka radnog mesta, ali i do drugih različitih rizika kojima su oni bili izloženi. Takođe, u praksi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti imali smo primere u kojima je kršenje različitih aspekata na privatnost ujedno predstavljalo, kao što sam pomenula na početku, i čin diskriminacije. A i moj kolega Bogdan Banjac će kasnije u jednom od panela predstaviti te naše primere iz prakse, pa neću to sada raditi, ali podsjetit ću da je i dalje naš javni prostor i dalje posebno obeležen čestim uvredljivim i seksističkim sadržajima o ženama, ali i međusobnim uvredama, korišćenjem neprimerenih reči, kvalifikacija i onoga što zapravo što je u Zakonu o zabrani diskriminacije definisano najčešće kao uvredljivo i ponižavajuće postupanje, a u najdrastičnijim slučajevima i kao govor mržnje. I mi smo nekada delovali, zapravo koristili smo sve raspoložive mehanizme. Nekada se radilo i o donetim mišljenjima, da se radilo o slučajevima i utvrđivanjem diskriminacije, ili smo upozoravali javnost. Izlazili smo često sa upozorenjima da ukažemo da osudimo jednu takvu pojavu, a i da ukažemo na njenu zabranu i na štetnost u društvu. To samo znači da evo i u ovom digitalnom dobu i nama svima trebaju u institucijama još više razmene i znanja i iskustava i primjera dobre i loše prakse, mada ja kažem da je uvek i svaki primjer koji je bio loš u praksi zapravo ima nešto dobro jer smo svi iz toga puno naučili. Evo recimo baš, pošto su do mene je Elan iz Norveške ambasade, evo nekoliko edukacija koji su organizovani prošle godine u okviru naše evropske mreže tela za ravnopravnost su bili upravo posvećeni tim vezi između ličnih podataka i diskriminacije. Tu nam je baš puno pomogao moj uvaženi kolega ombudsman za jednakost iz Norveške, Bjorn Erik Thorn, koji nam je upravo predstavljao, s obzirom da je imao prethodnu praksu dok je bio poverenik za zaštitu ličnih podataka, koliko su zapravo ova dva problema, koliko su ova dva prava međusobno uslovljena i povezana. I puno radimo na tome da mi iz institucija nemamo pravo da odustanemo, ma koliko situacija bila teška, već moramo da se i mi stičemo nova znanja i veštine, jer sigurno nećemo da odustanemo. Jer na kraju, time završavam, pravo na privatnost je naše pravo. To je nešto što mi treba da štitimo. Imamo pravo na njegovu zaštitu i niko nema pravo da nas kritikuje i pita u čemu je problem, šta vi to imate da skrivate. Imamo, zato što ne želimo da iznosimo o nama lične podatke. Imamo pravo na sferu privatnosti, jer to nije državni organ. Naša ličnost nije državni organ koji ima, s druge strane, obavezu transparentnosti, transparentnog rada, izlaska pred javnost sa svim onim što javnost interesuje. To je potpuno jedna drugačija situacija. Država ima obavezu da radi javno. To je jedna stvar, jedna priča. Na tome također treba mnogo da poradimo, na toj transparentnosti rada kako bismo vratili poljuljano poverenje u institucije. A sa ove druge strane postoji jedna velika zaista obaveza svih nas, posebno danas, da vodimo računa i da pronađemo najadekvatniji način da ipak priđemo deci i mladima za koje zaista mislim da nisu svesni šta zapravo znači privatnost i narušavanje prava na privatnost, jer nekako ovoj generaciji, toj mlađoj, prosto počelo da se podrazumeva da je sasvim u redu, da je sve to transparentno, tako da mislim da dolazimo do jednog još komplikovanijeg i opasnijeg
vremena. Zato još jednom hvala što ponovo imamo priliku da u Nedelji privatnosti razgovaramo o svim aspektima i kršenja i zaštite ovog prava. Hvala vam, gospođo Janković. Kako ste više puta ispomenuli, ispred Fondacije za otvoreno društvo Srbije sa nama je danas izvršni direktor gospodin Miodrag Milosavljević. Fondacija za otvoreno društvo je prvi donator koji je još pre 14 godina prepoznao značaj pitanja zaštite podataka za širi okvir zaštite ljudskih prava, ali i vladavine prava u zemlji. Od tada, partneri Srbije i Fond zajedničkim naporima nastoje da pitanja zaštite podataka o ličnosti stave u fokus javnosti, ali i da unaprede svest i kapacitete institucija da štite ova prava. Gospodine Milosavljeviću, izvolite. Hvala puno. Drago mi da sve vidim ovde i da imam priliku da vas pozdravim sve. Nisu uvek prijatna ova podsjećanja na protok vremena, pogotovo što sam ja svih 14 godina bio između ostalog uključen i u ovu saradnju. Hteo bih da se zahvalim naravno partnerima na partnerstvu. To partnerstvo mislim da gradimo i svake godine i da vam svake godine sve bolje i bolje i da dokazujemo to i rezultatima. Na neke od njih ću se osvrnuti i u razgovoru danas. Kad govorite obično u ovoj vrsti uvodnih panela, pred kraj, Ani će biti još teže, obično su teme već potrošene, sve velike reči već izgovorene i onda vama ne ostaje mnogo, nego da pokupite mrvice, malo napravite neku poporu, eventualno zabacite koju ideju, da se tako izrazimo, pecaroškim rečnikom i da pokušate da pokupite neke stvari. Mi smo se okupili danas da govorimo o vrlo složenoj temi. Složena je zato što obiluje protivrečnostima, kontradiktornostima unutar same sebe. Samo ako krenemo od prve, a to je da smo mi danas u jednom vrlo malom društvu, odabranom društvu, prijatnom društvu, se okupili da iz jednog tog uskog konteksta razgovaramo o jednom ogromnom globalnom problemu, globalnoj temi, negdje ću nužno da ga kvalifikujem kao problem. Ali prosto naš domašaj može biti vrlo mali, čini mi se, gledano sa te strane. Dakle, mnogi od onih kojima se mi bavimo, koji pokušavaju da zlopotrebe našu privatnost, naše podatke, nikada nogom nisu kročili uopšte u jurisdikciju nad kojom gospođa Janković vrši neku vrstu vlasti. Dakle, to su nekakve korporacije koje čak možda i ne prepoznaju Srbiju ili Zapadni Balkan kao teritoriju, kao relevantnog aktera. Da ne pričamo o razbojnicima koji obitavaju u online sferi, koji pokušavaju da unovče na neki način podatke koje mi sejemo, a ovde ona stara izreka da kako sejemo, tako ćemo žnjeti, ne važi, jer tako što više sejemo, lošije ćemo proći kada dođe žetva. Dakle, to je jedan hendikep već s kojim se mi borimo sada, razgovarajući u stvari u ovakvom kontekstu, tako jer pokušavamo da adresiramo teme. I sad, pošto se radi o međunarodnom obeležavanju dana privatnosti i mi ga obeležavamo ovako u saradnji sa partnerima kao Nedelju privatnosti, mislim da je važno, mislim da treba da nekad razmislimo o tome da imamo godinu privatnosti, jer prosto ta tema mora da bude prisutna, kako i prethodni govornici rekoše, tokom cele godine. Mislim da je ova pitanja na koje mi pokušavamo danas da odgovorimo ovde, danas u isto vreme moguće na mnogim drugim jezicima u svetu ljudi pokušavaju da odgovore. Ono što mi možemo da uradimo je jedan jednostavan vrlo odgovor, kako možemo malo bolje da doskočimo. Dakle, ja mogu mrko da gledam Brankicu ovde i da kažem to što je Poverenica uradila nije dobro, ili da je pohvalim pa kažem to što Poverenica radi jeste dobro i treba još bolje da radi. I onda će Poverenica za ravnopravnost u stvari na osnovu toga da izvrši nekakvu vrstu korekcije ili nešto još bolje da radi možda, ali ovi drugi akteri baš ni ne čuju mnogo šta mi o tome imamo da kažemo. Dakle, međutim, u Fondaciji za otvoreno društvo jedan od odgovora na taj izazov jeste i evropska integracija. Dakle, ukoliko mi nastavimo sa procesom evropske integracije, Srbija više neće morati kao jedna mala izolovana teritorija ili država koja možda se i ne vidi u njihovim završnim računima, ipak će postati deo jedne grupe koja ima nešto jači osnov za pregovore sa velikim globalnim korporacijama i Evropska unija se u tim razgovorima sluša zato što te korporacije hoće da posluju na prostoru Evropske unije. Takođe, ako govorimo i o onim razbojnicima koji hoće da unovče naše podatke, takođe, resursi koje na raspolaganju za to, ne mislim samo na finansijske resurse, nego na stručne resurse i svake druge koje ima Evropska unija, su mnogo veći nego resursi koje jedna mala država poput Srbije može da stavi u pogon, bez obzira što mi možemo da se pohvalimo posebno snažnim civilnim društvom
i na to smo ponosni ne samo kao donatori, nego i kao organizacija koja aktivno učestvuje u procesima zajedno sa našim partnerima. Dakle, ta vrsta protivrečnosti može eto tako malo bolje da se razrešava tako što ćemo mi i dalje da radimo na tome da se naši propisi harmonizuju sa propisima Europske unije i da radimo na tome da se naša država što pre priključi tom timu i da postane deo Europske unije. Druga protivrečnost, mnogi osjećaju samo nekoliko da izdvojim, dakle neću sve, tako da neće dugo da traje, jeste to da je već i naučno je dokazano da su ljudi spremni da menjaju svoje privatne podatke o svojoj privatnosti za povećanje nivoa bezbednosti. Čak i za povećanje nivoa percepcije bezbednosti. Dakle, kad govorimo o bezbednosti, stvari govorimo o osjećaju. Ja se osjećam bezbednije ili manje bezbedno u nekakvom okruženju. Imam primjer, jedan vrlo blizak i skorašnji, recimo kod mene sada u Komšiluku, na Karađorđevom trgu u Zemunu, je nedavno instalirano tuce kamera što na kej, što na ulicu. I mnogi u mom Komšiluku su vrlo zadovoljni što će se sada vidjeti ko je prošao kroz crveno svetlo, ko nije stao pešaku, posebno deci jer je tu i škola u Komšiluku, ko nije stao na pešačkom prelazu i moći će da bude kažnjen na osnovu toga. Ali malo ko se od njih zamislio nad tim da sada onaj ko operiše tom kamerom zna da Milosavljević svako jutro izađe iz svoje zgrade u 10 do 8, vodi sina do škole, onda se vraća do parkinga negde oko 5 do 8, haotično se kreće po parkingu zato što je verovatno zaboravio gde je parkirao kola prethodne večeri i odlazi oko 8:05 i ne vraća se do nekog trenutka. Snime ga kamere i pored hotela Jugoslavija, onda pored Siva, pa na Ušću, vozim slalom tamo između upalih šahtova, tako da ne oštetim točkove, i dolazim u Resavsku 22 gde je fondacija i neko vreme provodim tamo. Dakle, onaj ko operiše tom kamerom i tim sistemima zna da moje svakodnevno kretanje može da ga utvrdi, jel tako? I da iskoristi to i za dobro i za loše. Tako. I mi smo uvek nekako sad u poslednje vreme fascinirani tom digitalnom sferom i šta sve tu može i šta sve ne može u toj digitalnoj sferi. Međutim, ja se sjećam pre 10 godina kad je jedan veliki trgovinski lanac došao u Srbiju i onda su promovisali otvaranje svog prvog prodajnog objekta u Beogradu. Ne znam da li se sjećate, ostavljali su kataloge na kvakama u vreme letnje sezone. Na kvakama vrata stanova. I onda ste vrlo lako mogli da znate da li je neka porodica tu ili nije, zato što se danima nisu uklanjali ti katalozi sa vrata i mogli ste da, čak i tako, eto, neželjen, ne kažem da je taj ko je to radio imao nekakvu lošu nameru da nas izloži, ali se prosto ispostavilo da ste vrlo lako mogli da utvrdite ko ulazi u te stan, da li se u neki stan ulazi ili se u neki stan ne ulazi već neko duže vreme, jer su neki katalozi visili i mesecima na tom mestu. I sad posljednja stvar, pošto se mi stavljamo zbilja godinama bavimo ovom temom, i ne samo temom privatnosti, mi pokušavamo da temu privatnosti posmatramo u jednom trouglu između slobodnog pristupa informacijama, privatnih podataka i tajnih podataka. Dakle, to je neki trougao gde u stvari uvek postoji ta vrsta napetosti, gde vi imate tajnost koja mora da postoji u određenim segmentima, gde imate privatnost koja mora da postoji u određenim segmentima, gde tražite transparentnost, da Brankica svaki put kaže šta treba da kaže, je li tako? I da ne samo da kaže, nego da je učini kako treba. Dakle, to je taj neki trougao u kojem mi se krećemo, ali nekako imam utisak kao da smo se popeli na neku vrstu moralnog pijedestala i držimo pridike ljudima kako stalno moraju da štite svoje podatke, ne znam, da koriste. Imam kolege koje mene vrlo često pominju kad se hazarderski ponašam prema svojim podacima. Da li imaju pravo, da li treba to da rade, da opominju stalno ljude? Jer, kao što Harari reče na jednom mestu, da trgujemo, u stvari da ja ponudim svoje privatne podatke za e-mail servis ili za smešne video materijale sa mačkama. Kao, da li moje pravo da ja kažem svoje, ja ću da dam svoju privatnost, zato što volim da gledam videoklipove sa mačkama. I sad, kod nekih stvari mi je jasno, i sad ovde više pokušam da odgovorim sam sebi, nego da nisam siguran koliko je relevantno za vas. Dakle, moje deci ja mogu da kažem, iako oni besomučno dele snimke naše mačke na YouTube-u, ali njima mogu da kažem da ne treba da se loguju u nekakve aplikacije prepoznavanjem lica, otiskom prsta ili slične stvari i imaju tu kompenzaciju s mačkom koju oni kače, tako, na YouTube. Ali nisam siguran da imamo pravo, tako da baš držimo pridike. Međutim, svako ko išta zna o demokratiji i o
o demokratskom poretku, sigurno zna da je privatnost u stvari fundamentalni infrastrukturni element svakog demokratskog sistema i ugrađen je takođe u ceo set ljudskih prava, kao što nas je i Brankica i podsjetila, i mislim da iz tog rakursa, iz te pozicije imamo pravo i mislim da moramo, ne samo da imamo pravo, da držimo pridike i mislim da je tu u stvari umetnost, ili ne, možda sam pretrnio umetnost, ali neka vrsta veštine, da umemo da u saradnji sa državnim organima, koji su nam tu najbliži saradnici, moraju da nam budu najbliži saradnici, mi sami ne možemo da se zaštitimo dovoljno, da u stvari u saradnji, u tom odnosu sa državnim organima, u stvari dođemo do nekakve mere, koja jednom uspostavljena neće uvek biti važeća, nego ćemo uvek morati da je balansiramo, ali dođemo do neke mere, koja je to količina, koji su to načini, koje su to mesta, koji su to vidovi prikupljanja tih podataka i načina upotrebe tih podataka, i mislim da je to jedna konstantna, stalna vežba kroz koju moramo da prolazimo i prosto jednim projektom ili sa 10 projekata koje finansiraju svi mogući donatori kojima je stalo do demokratskog razvoja Srbije, neće se rešiti ta situacija. Dakle, uvek mora sledeći projekat. Uvek moramo nekoga da imamo civilno društvo koje je dovoljno jasno, jako, dobro artikulisano da to može da uradi. Vežbom, ne bih rekao vežbom, nego u stvari praksom koju smo imali recimo oko ponuđenog zakona o unutrašnjim poslovima, o policiji, mislim da smo pokazali da možemo tu stvar da balansiramo i sa druge strane dobro je što smo naišli na neku vrstu razumevanja za argumente koje smo ponudili u tom odnosu i zato ja imam ipak nadu, kao i svi mi, što imamo nadu da prosto moramo da se nosimo s tim problemom, ali da imam nadu i da ćemo na dobar način da se nosimo u budućnosti sa ovim problemom, bez obzira što će dolaziti do ekscesa i sa EPS-om, i sa zdravstvom, i sa svim živim, dakle, s tim moramo da nastavimo da živimo, ali moramo da imamo i neku vrstu mehanizma da možemo da delujemo kada se i takva stvar, čak i krizna situacija desi. Eto, tu ću da stavim. Hvala. Hvala vam, gospodine Milosavljeviću. Dobro se mi držimo za ovih 14 godina. A na samom kraju, u ulozi domaćina, zamolila bih izvršnu direktorku Partnera Srbije, Anu Toskić-Cvetinović, da izvanično otvori Nedelju privatnosti. Hvala, Anastasija. Da, nije mi ostalo puno toga da kažem, a pogotovo nakon Miodraga predugo radimo zajedno i dosta stvari i dosta pogleda na ovu temu su nam slični, ali pre svega nešto ćemo da istumbamo sledeće godine, ali da se zahvalim i gospodinu De Bruynu, gospođi Vage, gospođi Janković i Miodragu, i što su partneri i saradnici i podrška i što su i ove godine sa nama. Ovo je 14. put da mi obeležavamo Međunarodni dan privatnosti u Srbiji. Prvi put smo ga obeležili 2010. tako? I sa Fondacijom za otvoreno društvo i sa Poverenikom, a 4. put organizujemo Nedelju privatnosti. Nedelja privatnosti je zapravo naš pokušaj da iz dana pređemo u nedelju i onda u godinu u kojoj ćemo razgovarati i promišljati o različitim temama koje su od značaja za zaštitu prava na privatnost. Mi smo pre te 4 godine shvatili da u jednom danu zapravo ne možemo da adresiramo ni delić onoga što je relevantno u datom momentu, a kroz godinu, odnosno iz godine u godinu stvari se dodatno komplikuju i nagomilavaju i ova 3 dana koje su pred nama opet imam utisak neće biti dovoljna da se dotaknemo svega, bar onoga što se dešavalo prethodne godine. Mi smo u filmu koji ste mogli da vidite na početku pokušali da izdvojimo neke događaje iz 2023. koji su po našem utisku obeležili uopšte pitanje zaštite prava na privatnost, kako kod nas, ali i globalno. Od nastavka tog dijaloga o biometrijskom nadzoru, pa preko tragičnih događaja, masovnih pucnjava koje su imale za posledicu i ozbiljne, teške povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, prava na privatnost, masovnije korišćenja veštačke inteligencije, globalno, ali i kod nas, nažalost, u pogrešne svrhe, govorim pre svega o političkim, povreda zaštite podataka o ličnosti koje su bile osnov za različite povrede izbornih prava građana koje se i dalje utvrđuju. I nažalost, evo mi smo u decembru radili neki kroki za ovaj film, izdvajali te događaje i od tada se desilo još nekoliko stvari koje jesu bitne i koje nekako nismo stigli da adresiramo. U decembru su i objavljivane fotografije iz ličnih isprava studenta koji su učestvovali na protestima.
Pomenuli smo nekoliko puta ovaj hakerski napad na Elektroprivredu Srbije, gde mi dalje ne znamo da li su ugroženi i neki lični podaci građana. Dakle, govorimo i dalje o jednom sistemu gde nemamo tradiciju uspostavljanja i ustanovljavanja odgovornosti, utvrđivanja odgovornosti za propuste koje nastaju. I makoliko mi želeli da budemo entuzijastični zbog svega pozitivnog što se dešava i razvoja tehnologije i mogućnosti koje nam ona pruža, dodatne pristupačnosti koju nam može omogućiti za različite vrste sadržaja, informacija i usluga, i dalje nekako prevagne ta zabrinutost da sve to što se dešava ne uzima u obzir sve rizike po prava i slobode naših građana, a da se to u zemlji poput naše gde nemamo dovoljno razvijenu demokratsku kulturu i dovoljno jake institucije da vrše kontrolu nad upotrebom ne samo tehnologija, već i uopšte nad upravljanjem podacima, ti rizici po naše građane zapravo usložnjavaju. Jer sve ovo što su rekli i moji prethodnici zapravo govori o tome da razgovor o privatnosti odavno nije razgovor samo koji se vodi u okviru pravnih krugova i on je daleko izvan pravnih tema. On postaje razgovor i o ekonomiji, on postaje razgovor o tehnologiji, on postaje razgovor o različitim sociološkim efektima, psihološkim efektima i uticajima na svakog od nas. Ali ako bi trebalo da pojednostavimo, zapravo moj utisak da kada danas govorimo o podacima, o ličnosti i privatnosti, zapravo govorimo o moći i govorimo o kontroli. Dakle, o moći korporacija, institucija i političkih sistema da, dakle, kontrolišu pojedince, ali i moći koje bi trebalo i pojedinci i civilni sektor i opet te institucije da imaju i da kontrolišu sve one koji podacima upravljaju. I mi smo iz tog razloga odabrali i slogan ovogodišnje konferencije Izaberi privatnost. Jesu nas inspirisali izbori, ne samo izbori u Srbiji, već i ova izborna godina, globalna izborna godina koja čeka gotovo čitavu planetu. Ali nije pitanje upotrebe podataka u tim izbornim procesima jedini razlog. Dakle, mi i dalje mislimo i pored svih izazova koji postoje da pojedinac ima pravo da izabere da u situacijama kada druga strana traži deo njegove ličnosti, a to naši podaci jesu, proceni da li zaista želi da ulazi u takav odnos i da u krajnjem slučaju ima pravo i ima obavezu da se bori da postavi granice tom mešanju i da u takvim situacijama i dalje svi imamo izbor i da taj izbor nije nešto što nam je dato, već da iza njega treba da se borimo i da ga čuvamo svakoga dana. Pomenuli smo neke od tema kojima ćemo se baviti. Ovi događaji koje sam pomenula su nas nekako inspirisali da se tim temama i bavimo. Ja ih neću elaborirati, mislim da smo probili malo agendu, ali želim samo da kažem da baš zbog te kompleksnosti teme mi već duže vreme zapravo privatnost ne promišljamo isključivo u ovom našem uskom krugu veterana iz civilnog sektora, već razgovaramo o tome i sa kolegama iz privatnog sektora, iz akademske zajednice, iz medija, javnog sektora i nekako svi ti razgovori oslikavaju se i u programu konferencije i svi oni jesu deo Nedelje privatnosti. Ja im se zahvaljujem na tome. Ove godine smo intenzivno radili sa BIRN-om, sa Udruženjem za usklađenost u poslovanju, sa OEBS-om da neke teme iskristališemo, ali dakle svi oni s kojima smo posebno prethodne godine razgovarali o tome šta treba da budu prioriteti našeg rada u oblasti privatnosti doprineli su da ovaj program izgleda ovako. I dakle, još jednom se zahvaljujem svima njima, svima vama koji ste odvojili vreme danas, a nadam se i u narednim danima da ispratite naše panele, vama na uvodnim obraćanjima, podršci i saradnji i zvanično otvaram 4. nedelju privatnosti. Hvala vam i želim nam uspešnu konferenciju.
Hvala, draga Ana. Ovim je, kako je Ana i rekla, nedelja privatnosti zvanično i otvorena. Ja ću se samo još jednom zahvaliti svima koji su sa nama danas u prostoru, kao i onima koji nas prate online preko našeg YouTube kanala. Pozivamo sve da se uključe i uzmu učešće aktivno u našim panelima, a za one koji su online sa nama, pitanja i komentare možete postavljati na YouTube u delu za komentare, tačnije u live chatu, i onda ćemo u delu za diskusiju odgovarati na njih. Još jednom, hvala vam što ste izabrali privatnost. Reč sada prepuštam gospođi Kristini Obrenović, moderatorki našeg prvog panela Izaberi privatnost, uloga ličnih podataka u globalnoj izbornoj godini, i svima želim srećan rad.